Udah. Ame agak jai. Gue metang begenteng demak jai. Cek ring molian santre ke. Pi merapi kan lu dah iya. Iya bah kalau yang penampil nama lo saya begenteng. Aten daripada begenteng. Iya bah kalau yang penampil lah genteng. Sa bahasa anta bahasa. Ya, mon soal bahasaan jijab. Mau temu tinggal de pak. Iya kuat apa bahasa. Kuat di nyaman yang tak kuat ternyata. Deh iya. Ketika kita bahasa. Boleh kaki. Urusan pribadi jijab. Aji mon kake. Ketika yang mar menyamar aji kake senang begenteng deh iya. Iya jap. Untuk mar menyamar cik ring seti mulian santri. Siapa tahu dah budok le santriwati ro. Minta kaca jai betul betul aja. Dua perlu demak. Itu. Iya. Deki kakek kendain santre. Tini je merajance jai. Akaca. Engkau resapa kakek resapa. Mun santre ya. Pele enero beni orang agak engkau ben kakek jai. Santre ya mele orang laki selakar andi ilmu. Mun agak kaki demak. Minta kedung. Deki di suruh macaran suratan bah kurokeng termuter de pak mandeman. Gua apa? Bro orang soratan jap. Tak ada kempang. Kok mulia? Dem ajab. Mulia kok. Tak bolong ben orang segun becek lurah. Tapi tak becek dia lemah. Secacat di cema soce. Bunti bida kambing ngah. Ulah. Alhamdulillah. Oh. Ini mana, Pak? Hari ini dikoncari ke Cong. Anu apa? Taring jam PC Cong. Ini jam saya ke apa? Lek entan di sebeda, ya mulian pondok para. Ada tak sebeda, Pak? Yo haki pusang beli sepeda boleh kaki. Nanti tak ring din kake Cong. Tinggal luar kake pahaposang ngedem memunde ji bagi halen. Tini meliaki lain halen, melian di itu ngibeng. Kan nyaman mulian di itu ngibeng. Oh, iya tak tahu deh. Hidup dia masih nyaman lah. Iya tina Pak, kok hidup apa? Ki nyari malam. Iya, saya nggak ngasih Cong. Berarti saya gue takut ya. Jadi mall ya Pak. Nyare, kayak gue takut deh. Sengaja ngampungan ke kancan Cong. Mun perlu kancan rupakan nih kapi. Tuduh soreng. Allah tahu saya kebetir Pak. Tadi cerita na anak kak Tuan Sahral sang penguasa Pantura ring ngampong di Noreng. Mun parlo abrin. Kan deh. Iya, saya nggak ngasih teteh. Kok gimana dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu Cong boleh Cong ya. Sebeda nal endeki cek keropai pak kiba. Oh iya. Deki Pak. Dama mi minale. Ilim kamar ngara kak tedung. Mite je ke ile. Ber di saya kebu ayo. Mun tada saya kebu kami te serole mille. Polalem kak. Sak mulai deceng mundur tak teman keluaran sekali. Makira aku orang banyak ketemu kah nyantur deh. Yetina. Pula utau tibi. Cek yang baling keng leso aja rum lola nang ipon tu. Lek je ke jalan serole mille. Polalem.
Nek. Nek. Nah, apa nih? Jalan ra keluar nih, jalan nang melolo. Deki tadi kebuka wangkok keluar kayak ngambil kacang. Napa Umi? Cuking bulu sengkes keluar. Lah jalan ra apa nih? Ini agak tidak tolong sekali kaki kering tua. Jok men Umi, cuking bulu sengkah. Demah jong. Keluar, Pak. Mengi bersebera nak kakan jong. Kakan tu kok keluar. Ayah ading kakek, mari melihat bi bapak. Ya beri rumah, mangkat ya. Kayak beri bang. Perhatikan. Alek di mana, Pak? Ada ngara keluar jong, ntar ke kanjan ngara. Kakek dem lagi ya? Kok gigi keluar, Pak? Kendi barlo. Ijadan sing ngas teteh. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Salam. Jong. Iya, Barek. Tujuh. Di dimma. Ada dari gardu. Sabi ini kakek. Abi ini siapa, Barek? Ku kayak gampang orang abi ini ria. Iya bintang bini, Jong. Bentuknya kan ini serba pandro, nah. Ya, tapi mana bini ya nyereng bini orang sandi ilmu jo. Paling tidak kakek wa nyari santreh diru. Imon ngenangan dia Barek aslinya pada. Benih kontro santre terus bidadari. Cuman sering gak nang koengan dari ya. Sering maca bismillah dekanan rek orang tepak sih kok. Pah apa kuwa among bahabini santre kok. Tuh kok pah tadi salan. Iya nja jo. Salah lagi beda negara kengan dia secara ilmu agama orang mencanakan rojong mun ngabin santre. Kan pendenan pengetahuan na ilmu agama ruang. Ketika kita tak repot ngatur. Cereng sebini lah cukup tahu nang ilmu agama. Seret, putri mau negara kakek. Setelah pengetahuan ilmu agama orang. Pas ngabin apa orang sekurangan di ilmu. Bila bini ilmu agama mana? Pas teti apa? Kakek tak tahu, ting si bini tak tahu. Taring batu ngodin gavi. Iya tuh Barek. Tapi gue kan den namun bisa tre. Apa sudah genden na jong? Tak lekor lah niat ke kecabi ini ya. Ya, kormoni kandiin satre, au be menampini dia. Cepat agak de jimunololo. Kenri ya jong. Mon abi ini ya nyari orang sesoki. Nyari orang semicit. Make soki, mon tak micit bentak pengalaman, tak lebur. Make reng tani kor micit lebur. Bi lebih matua pengalaman. Sukoni benyan di ilmu. Nakarla salpa jong reh.
Aduh ya Allah. Ya Allah kok loka. Jenak kan? Apa kata aku itu? Ini bagus brutus. Boh, apa ini? Keseripit orang Pak Rek. Aduh, mana kah? Ini mana pula nak kanaknya? Pelaski ibu nak kanak rumah. Udah jangan bikin kau ni ibu ni lakar laki. Serempet kia ni. Dari mana kelepasan gini? Mumpung tikar gula play mana? Tak terakhir nak ya. Enten. Iya jalan nak menmoli jalan. Suntik nak iya keboleh kebapan ya. Okey. Dek kakek ni dek rumah dari ya. Sakit ni ya. Pas dek rumah tangan nak dari ya. Cek geng kakek kak. Cek nak kena manya-manang nang gelo kiro soro. Cek lemang kata tibi dua rapa. Jadi napas apa? Puraki ke apa? Sekali budi nambu. Saya nyuruh anak-anak pal-pal angkat tibi. Dia siapa sama guru kakek? Diberilah nang sakral loy. Urus kak, tidak tanggung jawab. Nak kanai pangan dari ya. Iya raka, di kok yurus korci ame-rame, takut tuh sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka kerek. Iya. Tujuh. Anu ke? Anan kaki ki buru. Na beranak kana. Ido cerna kanan. Ido kecirek ke beni bocor. Kena beksara. Aduh, mi apa lagi berdiri rek? Iya. Aduh, tak suruh ki ibu radus kerudus rek. Tak nyapa dek kanan kengko. Dek remes nak kanan rek. Imun nak kanan. Nengjan segi buru lo kedehin nah. Bikin sahara. Selapas serba kanan maki gebur apan saya tabrak. Bokon mo nanan kaki dia. Engkau bayi sandin keng tangan lagi buru. Haram jono ni tabrak bianan kaki dia. Ini apa lagi berdiri rek? Setak ngebele kesengko apa rek? Iya lena kana ngarakeng takut semua boleh ke kaki. Tahu rek. Lu, ini pasti melakin sepeda nan kaki. Sedang ki buru mulai dari pondok ya. Aduh, ku lepas tahu deh rek. Cancana be nih serkan nak foto. Toko tak pada ben kancana. Tinggal kancana sepedaan kapi. Toko sampai jam gedin kancana. Tetilai jeng akin bi apa. Ku lepas tahu deh je tetiap pas deh rek. Duh tahu rek. Iya, engkau paham ke dia. Tapi deh iya, Arya nomor situng tengka ben, teko sampai rame, todus, minta tolong, mage gebur jentarakin ya. Maksudnya temunin, peninganan kakek lakar lecet salah. Itu yang tari bi kakek. Iya lepas ku nian tari bingkok rek. Iya, tino kok mau ya? Iya sengak kelangkong informasi nih rek ya. Iya, pada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbian ral. Nengki ke? Laki. Nengki. Sadaqallah. Nengki. Aku tuh perlu apa? Ki sebelum mah gulanya on sepora keajunan kiai.
atas kesalahan anak beten gaul. Benar nikah lakar murni kesalahan abek tibi kiai. Minta seni ke kiai, cek rekan nak kena beni berjenis melaki sebede biten gula. Tapi tore masalah nikah cukup kan ento heuy. Iki masalah keroginan sampean tore gula tanggung jawab. Mungkin beda remak aral, cek ni kelebih. Mungkin mun bi gulung kira ibu laki ke atas. Mungkin mun masalah kerogin tangan nak ran, kita tinggal tak usah cukup ran. Sekelangkon, kenambiang ke kantoran, dah cukup. Ulah termasuk aku ngayar ke bimbingan. Mungkin mun kerogin acara selain ran, tinggal tak usah ran. Kenapa? Cak anan ten kulo sehat. Mungkin mun seneka sekarang kong gula sebanyak kiai. Ben alhamdulillah mun putra nampian pun sehat. Ben semua kejadian neka bedek hikman lah. Ben tetiah pelajaran keten kula sebagai orang tua. Bahwasanya niser kana foto neka tak cukup kada ben niser. Tapi kau tu bisa ateka aki kana foto dari kelakuan seorang manfaatin kiai. Engki tikel kiai. Acara nikah cukup sekian segai itu. Benggula motor sekarang kong sebanyak atas kasadarna sampean dek kesalahan beten gula. Gula nyona pamit ki? Mungkin. Ngiring ya. Ngiring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cong. Abang pedeman bukan? Oke. Kita belum payment juga. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.